Om Swastiastu Rahjang Raur ring channel Titiang Andre Necoy. Inggih kecunduk sarang Titiang Andre Necoy. Sani mangkin Titiang bacaan nelatarang indik pepelajaran bahasa Bali. Igrahane mangkin Titiang bacaan ngaturang indik pidarta bahasa Bali. Napi punika pidarta bahasa Bali? Pidarta inggih punika daging pikayunan sani kewedar ring ajang anak sareng akeh sani metutujon mangda napi sani kewedarang punika presida keresepang utawi keincepang tur presida taler kelaksanean. Punika sani kewastanin pidarta. Ring pidarta wenten wangun nyane sani ngewangun pidarta punika. Sani pertama wenten sani kewastanin tema. Tema punika untang pidarta. Sani kaping kalih murdan pidarta utawi judul ring pidarta. Murda punika mangdane manut ring topik utawi tema sani jagi ketelatarang. Sani kaping 3 wenten purwaka utawi pemahbah. Ring bahasa Indonesia puniki kewastanin pembuka. Napi matan sani wenten ring pemahbah. Ring pemahbah sani kepertama wenten pengastuti utawi pengastungkara. Sani kaping kalih matur pengayu bagia. Sani kaping 3 pesinahan angga pemidarta. Ring pidarta taler wenten daging pidarta. Ring daging mangdane presiden manut ring tema pidarta. Kaping kalih ngewedarang untang pikayunan. Ring daging taler wenten piteket. Sani kaping 4 pemuput. Ring pemuput wenten madaging cutetang daging bebaosan. Taler wenten matur sesema ring para pamiarsa sani sampun presida mirengang pidartane punika. Sani kaping 3 lunas pengampura. Pemuput kepuputang antuk parama santi. Selanjutnya wenten tata cara sejeroning mepidarta. Sani keparama impromptu. Pidarta impromptu puniki pidarta dadakan. Puniki nenten nganggen teks. Sani kaping kalih manuskrip. Puniki ngwacan pidarta. Dikalane ngwacan pidarta puniki wenten naskahnya nih. Puniki lumrah kebaktayang oleh para pejabat. Sani kaping 3 memoriter. Memoriter punika pidarta antuk ngapalang teks. Puniki sampun wenten kesediaan teks hafalan wau rarisme pidarta. Sani kaping 4 wenten skema utawi ekstempor taler kebawasan. Puniki pidarta sani nganggen ringkesan utawi skema. Puniki lumrah kebaktayang oleh para pengenter acara. Punika tasih cara rikalaning mepidarta. Mangken ketika sang rikalaning mepidarta. Sani kapertama wenten wicara. Napa punika wicara? Tata cara pengolahan tema. Mangani becik tema taler daging pidartane punika. Sani kaping kalih wiraga. Wiraga punika semita miwah laras. Ring bahasa Indonesia puniki kebaos ekspresi. Sani kaping 3 wenten wirama. Wirama puniki intonasi suara. Sani kaping 4 wenten wirasa. Wirasa puniki mangdane nuak rasa utawi ring bahasa Indonesia nika kebaos penghayatan. Sani kaping 5 wisata. Wisata puniki ngelimbakang utawi pengembangan pidartane punika. Wenten dalat paiketan ring sejerone pidarta. Wenten pidartane punika sani kaping kalih wenten dharma wacana, wenten sambrama wacana, atur piuning, dharma tula, widya tula, dharma swaka miwah sima krama. Inggih wanda sapunika materi indik pidarta, mugi-mugi wenten kawigunanya nih. Suksema. Om Santi 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 Om.